makahamba Mose ahola abantwana baka-Israyeli, uNkulunkulu wamniketa liqiniso linye. Akashongo ukuthi induku yakhe ingalahleki. Akashongo ukuthi utawuva akhukhumukabane mamasela latawubangela kwendeke tintfo, kepha uNkulunkulu wathi, Mose, ngitawuba nawe. Washo emagama lambalwa, kepha lamethwala Mose indlela yonke. Sihlobo sami, angikwati uyaphi, angikwati ucabangani la ukhona khona. Nasi isiqiniseko lengicela kukunika sona, uNkulunkulu unawe. UShito wathi ngeke ngikushiye, ngeke ngikuyekele, ngeke ngikulahle. Noma kwasho ingoma yathi ngomhla liduma izulu nonyazi lusabeka, ngizwa amazwi kaJesu athi ungesabi cha, uShilo ngeke akushiye, cha awuwedwa. Nasi sinkwasela usuku sakavuka uhle. Ngicela sisithole encwadini yaPetru ekuqala sahluko 5 verse 8. Zithani nilinze sitha senu Sathane siyajangaza emkhathini wenu njengelibhubesi lelibhodlako sithungatha lesingahle simide. Uyeva yini ukuthi njengelibhubesi, hayi ukuthi ulibhubesi. Weboleke livi lelibhubesi kuze atokwetfusa. He wants to paralyze you by his voice. Ufuna kukwenda ube sitfohlongwane wetfuke uvele nje utifele ngaleli phimbo lakhe, hayi ngemandla akhe. Usenda nje i-voice note, uthumela nje liphimbo, bese ucabanga ukuthi kwaphela ngawe. Uthi mawude imali, athumele liphimbo lithi utawuphila ngani. Uthi mawuthola umbiko wadokotela esibhedlela losho ukuthi unekugula emtimbeni, athumele i-voice note athi kwaphela ngawe. Uyakhumbula na Elijah wathola nje i-voice note lebuya kuJezebeli. Azange ahlangana naJezebeli aphethe ikhali afuna kumbulala. Sitha sathumela livi lelifanana nelivi lelibhubesi. Lo mubi maye weboleka i-microphone akhulume ngathi unelivi lelikhulu kanzakanalo. Khumbula-ke kukholwa kwethu. Kukholwa kwethu kusivumo. Sivuma ini? Sivuma liqiniso. Ngake ngasebesebenta emsakadweni. La khona bekuba nemathephu lebesirekhodela kuwo. Bese kuba ngiwo la yawudlala. Kuphume leto tinhlelo emoyeni tiviwe bantfu. Bekwendeka letinye tikhatsi kurekhodeke leliphimbo lela rekhodo evikini leliphelile bese liyevakala kancane. Kukhona imishini lebeyiba khona yekucisha lawo maphimbo ayitolo kuze angakhompiti nemaphimbo alamuhla. Livi la Jesu akube ngilo locisha ngalo liphimbo lalomubi. Cisha leli phimbo lelebolekwe nguSathane lelibhodla njengelibhubesi licishe ngeliphimbo lelibhubesi ingwenyama yemndeni kaJuda. Livi lakhe litsini leli liqiniso. Encwadini yabaseKolose 2 verse 15 mawufuna kumelana naleli phimbo leliphike kukugijimisa. Lamuhla ngithi mntwana sekhaya, stop running. Yenda sivumo sekukholwa. Kolose 2:15 babusi nalabanemandla wabemuka tikhali. Wabathela ngelihlazo ebaleni abehlula ngaso siphambano. Hamba wathi kuthi
Noma ungabhodla kanganani sitha uthi ngiyaphela, wehlulwa wathelwa ngelihlazo ebaleni. Ingwenyama yemndeni kaJuda yakwehlula. Amen.